Ambejinzani chia Afrika ya mujinka imugusi Kisi FM. Hii inabaki kuwa your number one Gusi Vernacular Radio Station. Asante sana my brother Junior. Kwa sema jiji yake mbogote bukundani. Uko tuned kabisa na mambo ni mazuri tena zaidi. Shukrani sana. Bernard Ndie kina kucheki ukiwa maeneo ya Keruka bwana. Karibu sana Motegere kwa jumla. Segment huko manyinga aliyamuri kirasa magazeti na aralia ya. Buna botambe kirege kosi kimuro uli michuri minche buna botambe nguru kwa du omunya Kerugo. Na nchengoro kwa Eric Nyamweya. Eric Nyamweya. Na kimbukiete. Mbukiete. Lakini una haki na se history. Nanya korabana ba kuamua kwerose lichirusa chiabo. Nanya korra skuru chiko babuna chiabere bono. I think as a story. Omwaka oyo. Oikobe kwa sebitabu. Mwaka utaingia katika kumbukumbu. Actually skuru. Angeje skuru chonse chi boarding umna gusiga iga. Ndio. Echiro chinga. Echinde ngachire buna tukwa na sai. Mukwegure na ne mwenye wanga kwanire. Ne mwili otebire abana bande go basokiri babegete slippers. Abande mbabuwa no ene kede ngiyo babwate go bakogenda buna bali. Actually chisku chinyinge chikobwera singencho bone balige na chisku chinimwe chabere chikokora bone bakobwana kibaise gutika abana abaiga mambo enesa kwa actually incitement yabeire bona abana bose bakoranga bali ko bakora tega nti tokoreiga abande ko bagenderete kuroberio bali mubega konyola information batebanga ya attention nero atiga baragenda kake I think as the Ministry of Education they are fairly sana. Abana bano roje batebinga back to the sender sana. Back to the sender. I think enyo kunyolitenga kiyo raiwa ye Dr. Fred Matiang'i. Muno mwasiri. Bindega mne bituko ndiyo biye negatuno heli tukelimu. You know timatingia koro mwaziri akirete bwejisemi nale Kenya. Mwaziri Julius Migosio gamba. No ale Kenya. Nakiagirete kiatara kwa na kende. Gatino mwaziri wa Kenya ase serikali ya Kenya atara kwa na kende. Lakini ande mbuye kiruta bwa tiento gukwana tukwana. Ya ora kwa no sali. You know it is in order equally. Muliki botamba se wizara yejisemi Moske Julius Bitok, the president himself of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto. Serikali kwa jumla imeamua kulinyamazia sana swala hili. Bitokina muro chika gukwana. Bitokina muro chika gukwana onteba na calendar school. Teo tenena. Wikege ntemnero beye. Okay. Calendar ingi. Muri calendar ya masomo school. Iminjire mirori school kogenda. After mundiere ndibagusieka ndibakora matemu. Timbuga tiwo manyibwe calendar hiyo. Moki baguteba moki. Kwani moki yenelie bagukwana batategete. Ekere mwana agure nki oche kia. Ine bintu kulikirirwa ewizara yisemi wente wesokia and actually mo wente woni ukwana wente utrose platform ya baibuli kogende school bakiranza na abana inse ehorime abana baiko chinkoro chiabo bakwana na ki into etroje ABCD ga ekeba kodirayo abana barusi wo abibuli baitiga na balimu we discuss issue chiri abana bakora barais at the end abana they will solve the issue. Abaibuli abara kwanira abana kuruka bono kwando mwana kuruka asibaira nitiuji ameto mwana bago change ekoro mu Kristo asoe mali ndanya ole basani bae umete mane bako ba abasani kiyo chikonyora basani ambabu ati baibuli mete bana maso bakora ro na baibuli mwana lo sijete umete no kolungali tigende school gali na chikomera na bali bamulende. Asante sana Job na Evans kurasamo jya Kijauri gatabanga bategerete Kijauri buying center ali tundubali ya mono sana. Acha tuingie magazetini bwana Eric. Ikiagera mambo ni mengi sana. Sijui tutafanyaje. Nyasaye tunomwe chinga gichonsi tetumwakire mbia mono na yogera mabira alina kirenga bwancha ni bwanye no bonge sana gegetumire ni mambia bono motegerio tuigwe tukuru masinga yomugusi. So we don't take it for granted. Gotokumwakira mbia mono kiragena kitoko tabereri tali ene limolioka igakoro kwa Nyasaye
Karibu sana mwaje motere tukumanyia ya muri kirena kwa guchinguru munasa magazeti ili tukulia lero igago torosia magazeti aye ikiagera naya korosie singi ikiagere bintu bikuri koza magazeti ya bintu byogo kumia nante yerere yo gukonya leo nayo gukumio ile kwa shida babu kubwa lakini lende tutafanya nini nchibura butambe kwa bukone mbote gazeti ya Taifa Leo tariki lero ni sano naisa tuchimuti nyusi mwaka yo 26 ili tukulia Jumatatu ikiwa basi ni Many Crash Monday na nje soko bukone gambo atenga seti ya Daily Nation tariki sano naisa tuchimuti nyuga tana limo mwaka yo 2026 ikiwa ni Monday. Haraka upesi tupatie headline. Headline ni mbambia bona se Daily Nation yako tabana security chiefs meet over school crisis. Security chiefs meet over school crisis. Bamureke mugano na abateneri bobolindi. Niko bare biri gutware gikaro iri gukwanira omanyogiro yogenda tasi school osambo ku school sakasage cyabe kikuhenekwa. So the National Advisory Committee, the National Security Advisory Committee, mbone guchikuikaranza. Mbone. Ende bamureke barorenga kero kende ebintu ebyabana bikogera bate bagusamba chiskuru mbire byebi. Then bamaye go advise the National Security Council accordingly. Mbone. No hago ikaranse gikarekyo Inspector General of Police Douglas Kancha. Mwaziri Kipchumba Murkomen. Okay. Muliki utambaze wizare iyo Raymond Omolo. Okay. Yotukanyanga ngakibago choteba. Actually okorbote rumurikira sepechi ya kana wego murigete abalimu which school bagotebana asaba no once people make yebikole ebi. Mbagwenete babe transfer bene day school babange na babuli babo elina banya kuba advice kibalenga aseke wikira bondi bomurigete school jiri by day cyabere chiko ene kia ogosikwa mbona school nabona gusiga yana takamurigete cya gusiga iga icyo mbugeta singa seti ye mambi yabono bade gusikisi nerere negati school ose negati asi school cyabe chigosikwa tubate school ndubate girls tubate yokindo ndubate Sameta Boys tubate Nyanjo Boys na St Charles Wanga Ichuni abo cyo school cya sikiru wikira bonika nyambali te school as we are speaking now nyambali Sironga Sironga the not in school as we are speaking now ngo school yumwete magena nere injaye Nyabigena utukubukira romba be kumuliro so nasa want heliba kazi ipo wana yumurikira sepechi ne ya kana singa kiegera unatukukuwa na saa hii kurunyamira abuo actually kurukisi buna kuwateba mpaka Ichuni mbayo ime Ichuni mbayo weto nyakui ba mbayo skuru as we are speaking nyakui be bachete mapema oroboti nanyo rekurubu machoke St Angelas mbayo skuru bachira nyamira masose teyo masosa ninkabale St Charles Luwanga Nyanza baku mbayo St Paul's ke Kano Boys mbayo bachirenga kieke ndio hali tata na kuru no ochisie kirichi nyingu kumia by the way agana kunyo kuliga liga na kumisana na chiskuru nje chabe osie naje kumi na paka chiskuru chia national schools. Yes, Alliance walifunga Thika High School walisema wanafunzi wachukuliwe leo saa 1 bai kurere tukale paka Moi Forces Academy la net ngena wanajeshi oyo ndakateka suneka gal serious kurumba taigo seka ni hali ilivyo ndivyo hali ilivyo benda botoko seka egente because number 1 a ministry yo Kenya ne kinege kudata nkiye kibono kaendelea tensi as a headline gazeti ya Taifa Leo tikangwa ngende yake Gachagua roho mkononi uyu niyo kabiro mo deputy president wense ya Kenya uyo beta impeached igo chinkuma chiko tebanga kero kende kubwatekana nere gutaisane kana ko impeached akagenda sikigambiro rere kigambiro bono nkona chakire gose process nja bwatetigwa soko mu impeach gose nja bwatetigwa ndero bagotebanga ekoro kwa court of appeal ngochire kuna charero bono boikeranu komanyanga ki Rigathi Gachagua
nabete impeached kolengana nelichiko gose tabete impeached kolengana nelichiko ayonsi igamurikira sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo asibagatabanga ni siku ya kiyama. Mwana nuko yakwanira actually umurikira sepechi ya gatana gatota singa city ya Daily Nation. Bagatebana epinchili bana chibi na batatu litukulia lero na libakubwatoka okuna chukwo. Gashago bedeni gagatebana ere onyemba ochukubwatoka onyemba ochuko na cheki ne kia senchira yo bwene no wasioko. Na bako gendrandi ko chikoro. Actually neki gambere kenege ko chikona cha bono korengana na Rigathi Gachagua onye kebago chikona cha na bwate chinguru na chiko kwenda court of appeal. Na bwate chinguru chiko kwenda court of appeal, so ieleweke vizuri ngaki the high court mahakama kuu na ile chikona chege ntekeri tukoli lero onye bago chikona cha lende tokenga Rigathi Gachagua taisa negeti then na bwate chinguru korengana nili chiko kwenda court of appeal. Actually gambo mwe kitabago bago tepana enchida ekina kiri tukulero kira chikuna choki musikiri Rigathi Gachagua. Ndio. Na bya chikobo gwa kokone sana ucha somara yoma nebwensi ya Kenya. Era chikobo gwa kokone ucha somara wiki makia Wiper Patriotic Front musikiri Kalonzo Musyoka na musikiri Fred Matiang'i wo mukonyo mu wiki makia Jubilee. Enchira baise kumwanja batabana ninga rusitugo minja yeli chiko. Ndio. Kutakuwa ne chinga kichinkongo sana asa barayaba. Iratoka nga ekinigi kiana chirulero nga ki Rigathi Gachagua is a free man. Tarusi tigwabisi kolengana lichiko mlende katangane geroki buraya kwanza kulikia nsemo kiujikumia ya siasa nani atafurahi mbra Ruto mbra wensi roboti onora sepichi akabire gazeti ya Taifa Leo boiga sepichi ye obororo ne amariga manene na mayanda yogukumia igabwatete familia iyo omworoki gwa bweskuru elia ya utumishi Girls Academy Gilgil Nakuru ngumukwanira umunyeroka Zuhura Rama oyo oenet guliti kuligoro chinsemo chiri chia Kwale se familia ya bwate tunamaliga manene sana ko mwana yo gasirete igaringe gati yabana boroki go bali batano 15 nomo ba yeta sumuliro libugategeta se skuru ya utumishi Girls Academy me ya Nakuru. Actually umwana no muislamu iwa yabeterereti obate bo islamu nye gwasirire sai nye gosonye gwa kule sai ba saa 10 kwa enigwe the same day the same day so obone yabeteretinga nando mwana yo amatanga yali ywe airegeka asinga nchichi process chirimate ba yeta bande beyond recognition mbare komanyekana bono go ikechi process na DNA chi ariko korulinde komanyanga nani ndio nani. Actually mwana yimwe kunyumurika niko murika sepechi ya gatatu sebono amatanga kwa kantasi simeli ya Kwale alafu bono wegase abana merberi komia beske bali basirete ibone tigate boni asinkendu bono ibara chikoganya wika chitaliki 15 na bere bayiboli bagenderete kwimurungani sana eke banye wika chitaliki 15 na bere amatanga yubwa makolekane ndio maye wanchiru chiko ni mebere yu egento baidege ga abayiboli yabo bansire kwimurungani sana because bagotabana egente kabone go extend chinga kia bantu bakunya kulirira ni kweli naende sokulirira aseji familia expenses yoga kagenda iguro chindagere kulegwa se familia na mambo kama hayo na kwa igome tekene murakore kene nkeye kigera ni mirimo yonse ni kwa lengo usine mo kali mirimo serikali usine mirimo yonse okora wigira atina ni kweli kabisa tigato tebe ngole nene sana ucha survival yaba banyore tugwa kwoko asinga nchugo sira kwa bana 15 no mase skuru ya utumishi Girls Academy Gilgil Nakuru nyisa tigabale misana by the way boiga sepechi kabindi bwa roboting akibono the National Security Advisory Council gochikumira na litukulia lero kuligereria nga ngiye kora chiskuru chibage chigenderete ko kora ibindi bichi gendete ko kora abana ngikia balire then ba advise the National Security Council accordingly roboti runorora boiga gukora kora sepechi ya kabire ni bwa roboting akibono the control of budget Musubati Margaret Nyakango bato no mugusi Musubati okorire mirime ya sana asenseme yo no Musubati ondo okorire mirime no Auditor General Musubati Nanzi Gadungu bana bo Musubati bakorokinga Musubati ngokora bali mirime menene sana and they can work better bono Musubati Margaret Nyakango igaraji kubeko mubuko se garaji kogenda ni chiringi chi milioni 14.5 nemo na cheraji kubeko mubuke garaji kulitaya kurwa semirimo yaye yobo controller we budget aiga Kenya
na bondo che bunge gaiga babere bakurukiorokererio ngabono by 2027 January Musubati Margaret Nyakanga atakuwa anaenda nyumbani kupumzika baada ya kupiga kazi. Amepiga kazi since 2019. Na ndo maana kasi the comment ngaki. One term. Ni one term muntu mwao gochorwa. Roboti onorora sipichi ya kabiri ya gazeti ya Taifa Leo. Asipichi kabiri gamba muriketo mugano injira kimbikirikya National Transport and Safety Authority NTSA. Ndio. Ya bekire na chifaini chichu kwanyaru na mamocho para wakeru faini ya kimaka kwanyaru na mamocho bado nchiro ase maina ama kosa ya makamake faini eliyo wakeru gabuke gimansa abwasole bado iko no meke kambe kwa atenia murobili oyu. What do you think gakiyegerangere ongereke obukumbi boss moment elieto bukurumi corruption oikomenta ani wate corruption yeye toboke mambie motonyolenga corruption te yo Kenya lituke magoroba yaye na bakenyera raligo koba one of the developed countries nchike ndonda tebe bukurumi mbokwera gwakana bukurumi mbokwera omete na ochisirio orobo bukurumi butayo oise kuligere negento yani kiro monta tegeti personally nandike bige tukurukale igotete gotebanga Kenya bono tuanariro bukurumbe kana to bukuruboru usiko to basiko cyandika kiro muntu igo bukuruboru usiko to basiko cyandika ngote ko bukurumbe omede igen tokweba ndio tokor na tindu ntu ko bukurumbe ntu banyene bananchi hata sisi tunafanya bukurumbe gatindu to promote wono mondereba munyanyimbo tarago sabakende kwa mwaire no ni insurance tararigereria kwa mulingeiro ko bekire contact ya ete tikare kwa moire abandi baruteruse buna gisese na kiguchiko na kanyimbo kali kaya kabwate poli ga mwabegete kuruse oguna igochore bese at the end of the day abwate bese kweli kabisa bukulumi bombo kwera Kenya ngwana ndo nabakorete timing ya babapara baguchisangiria se baguchigacha akagenda na jijonsi na ndimete baraba ngaini sana lakini bono bongaini babo ndress bako chibika bwera ndivyo hali ilivyo. Asepechi ya agatatu ya gazeti ya Taifa Leo ni watu roboti ngakiwa na Steven Kalonzo Musyoka tabiringa ya tumira na setebe umwaka o 2027 uchakira actually emirobuli ye campaign ya 2027 ando nyolenga Steven Kalonzo Musyoka bono anyeta kuchikonyali bagali kuruke bendera yo mu buli kwamiriria serikali bune ko machigotebekana itakuwa ndio mwisho wake wa safari yake ya siasa. Ejuri mwana mno kunyo kwanda gumurikira sipechi ya gatano limo asaga tebete na ere tariko ba sponsored ni chikateri kameni chanji ko sponsored ni chikateri chikameni chanji ko ba supported no mwananchi kawaida yena roje maraga na bwato gete baby baraji rutete imeke baraji rutete sikuzi nanya ko mara ngiyale ukanyekira ke mate bintebi ukora kanyeke mbeo yara gwaka kera setelibu ya sepeche kana gazeti ya Taifa Leo ndi roboti ngakibano museneta bwe county ya Homa Bay Moroke Moses Kajwang mungwana ko base committee elia yoko grill governance mo very strict by the way igate biringa ga ko muranche karabe kabono ebi taseni biria bio koligereria abaruwaire gosibiri bya karantini gakibibeke around Lake Victoria ikegero manyetalia Uganda mibaga no iralia no uruiro mbwategete Uganda mbwategete na Democratic Republic of Congo so kindly gara nali ali Lake Victoria mulenda abantu baito mbachikonyora umuchando asepechi ne ya gatano bomreke tumugano wa kwanira igoro ya control of budget Margaret Nyakango ndio gochia kubeka mubuko chi milioni 14.5 na mwisato ndio mega yoko retire kurwa semirimo yaye roboti rokorokia roboti kurwa sebunge rokorokinga ne yo ruo financial year ya 2026-2027 mwako bade Margaret Nyakango ni ya sote keruge kiaye 2019 mega yokoreli bage yokorwa se Mrs Agnes Odhiambo
Ameipiga hiyo kazi vizuri sana. Ameipiga vizuri sana. Heko sana Mama Margaret Nyakango. Baidho korega singia sana. Wekiro mugusia sera mani ngia sana sawa watu wako lemere memi ya bwana. Tunasema heko sana bwana. Ukiraiga so kiskando geto. Amefanya kazi yake vizuri sana. Ase pechi ya gatano ni watoroboti gaigana mwanasiasa na arabono. Umereta matekero go Kyobo governor imeye county ya Kisumu. Mukwaniro yokabeire gosoyo beto umukonyi wo waziri Ken Obura bono gararirie nga iga arachikurigie kerogo Kyobo governor imeye county ya Kisumu na ende talira asima anyore tikiti ya ODM. Najua ni mwendani sana wa Rais William Ruto. So amesema yeye atajipigania vilivyo kwa kinga 2027. Yeye ndiye atachukua mikopa yake yule gavana wa sasa Professor Anyang' Nyong'o. Ega sepechi ya gatano tumumle kitumugano igoro bunabono bunge yaganirie auditor general gokora obutuki nakobeka teneni abantu bali benyorete chibilioni 21 kuruase o morbolio ONHF egendo chibase cyagoteba cyabete kigwakanwa chitariki 30 chimutienyu gatano alimo umwaka 2022. Tabiro bono aba mari bandabo bekuteneni emanyekane bandabo benyorete chibese echo. Bana roboti ndoro arugo kumisana na ndoro kuoboia kigera bono abataramu go igo actually babanire abataramu go babanire nga Ebola igera chikwambukira sekerenge kenene gitanya kwene kigwaso mugono bwinse kolengana bono bakobana kiegera uburuiro bwa Ebola inginjo bwarorekanire taligento gikalera isikera bado chanjo yake wala dawa havijapatikana. I think in second 2020 carbon taking measurements. Mbali nige measurements. Mbali na quarantine ye kwagachwa aiga Laikipia. Na oko buga chimbuga ndete bona kile kigambiro nacho ngia begete break. Mboga ndete. Kigambiro kibete break. Mbano my things. Ya Kenya. Lakini mboga ndete. Ngwaro cheji bado kigambiro kiarwete by the way order yo nini. Endege ekaru nabana jeshi. Guru America. Ekabu. Bono ingeto konye ntubuna bakenya gusinto takere kwa gachi bitu na into tobe tuerobeli. I think kile kile bakata bane kiaba America. Serikali yenye nayo kateresoki. Ebe kingane yetene nietebe na ekurande ni kwa gachu igara Laikipia. Nigira jiko konyo mokenye gana. Sisemi kitu. Andi maji kana nsi ya Kenya tere ya eneki borero bwa Ebola. Tura eneki ya kisa kendigionsi nyasati ya kurwanja kwaye. Timu ya Migori Youth mbabo ulitika kombe kilikia National Super League. Igona ende babere promoted go chase Kenya Premier League. Watakuja kusumbua sana. Nabuli tukuliga by the way timu ya Shabana mbago soletina ibeno combined wasebaruete makali yoko tanyonsa nigoli ndeyonsi gento kialega netiwe no MC wodi ibeno Moske Steven Sarika timaitinga yera kale ko rusie birangara liebi. I think hata abantu barenga bangeli tukuliga nilifika pale abantu barenga bangu gukumya. I don't know Steve Arika strategy kya gutumika go formula kya gutumika kubange bintebi. I think Arika nabwate magani yo mwananchi asenkoro. Aba MCA bande by the way karo bagenderete gukura ngabarusi kuchi committee abande bakotebanga bono barabugo singi kya yeye anaendelea na kazi tu. Yeye anachapa kazi. Atebanga watu baibe nomba mutumita chikowe kuchi committee. Mba mutumita kile numete chikomiti chiri ngobere benefit ocha so chikowe benefit. Ati bako nyore besa kete ni bako nyora gurua. Actually mwemisi antebi mwemisi yo mantebi na for 3 months imbarakano. Kazi ipo. Na mwemisi antebi na in 3 months. Kazi ipo. Kazi ipo. Tibo sirike nengeo tikatoka ndase dondo kwa sababu ya muda. Tuende kwa dondo haraka upesi. Tumalize hii shughuli kwa sababu haya magazeti naona ni kama mambo ni mengi sana bwana. Mambo ni mengi.
bokorosa na bokorosa ande gento korosero chigo kerigia nkiyo agirende no wasyo no wasyo mu bintu bindi bana yo mumbira ne bintu bindi moto. Tuingie Kiumbi, Machakos County. Kiumbi Machakos County. Nasomo sabati wali wafinya ndete kutoka. Onero mugavana bwe county ya Machakos yakoro kumama wa vinya ndeti. Yandwere ya isipite sijui nini. Ndivyo hali ilivyo. Kiumbi Machakos. Musacha bi miaka ya igatua nanyu ometo mukungu. Keranyo metu mukungu yo galengo mukanye kusana nenjera lego BF igalego BF na mukungu bwata masikani maide abakungu mbaro chitabauti mukungu naro kale nyumba na bakubeke simyo igosa kabisa TikTok igo sete TikTok pi ebwa togete kabisa igongo musaja tayonse icho na bana ambayo kerokende baje skuru yuko tu kwa nyumba meweka simu pale vizuri manya kuigosa TikTok wakomia hande mbaro ere esimi yae no chat guoka kabwate simi yuko pale Facebook yuko WhatsApp yuko X yani eregasi yae no mutalibu mutandao abande mbale hata simu yaka ikumbuki asa irutira akumbuki boga sagasi kuna kokoranka maruchira katicha aliye maruchire kolete ngomba maji mara ndio huyu ameenda kufanya hii bona bo wage simierete no enero manyeta ikumanyasi nyoleti tanyi bakura nya kuri umuntu ngakira ngo ngiwa seko buga kurukoranji na ndi tuge yange silent bono mo igo itukiri simiti kuratuka bona tatu mungwano yo mukaye kali ngibo masikani kerongo kwano mamo kungu masikani tima yeti osombu kungu kubeka chirongi gona bata masikani chirongi nji bata mamacho Jirong ego di bend long kia bege. Okay, ono musubati bono go dress chigancho buya ne chiskate chiri chintambe chemasikani osibekere bikia yebuya ne tukia ekami ta komina buya magutaro na bagwe agu eti na galisi na bagwe yakaigara kiniale kagwaida you see kitu kama hiyo ono musaja lenda kama mwanamke wa heshima sana wana ro basati ni mukungu chaka go chenji taratibu kiuma daja nkia chenjire tibo musubati yesimi abwate mulika mwisi musajo jakoranga ntu aro mukungu wa masikani le simati genje na ndebwe bwelitete acha kutwale simbi genje tigamoletere na njoro bara ruaye ga igo mukungu mukungu atwale simbi rubara ba minto nere agokune kiara akamwire kerenge ngao kumbe umopromote libono korwa junior secondary oswaire senior secondary bona roji university bana mukungu yaga akegere simili taratibu kale junior secondary akaikira senior secondary akanyegera buya kabisa agaswaye university kale university akana kwegere simili taratibu agaja akagraduate simi bono kama ite Twitter yani X igama ite Instagram ama ite TikTok buya Facebook wanaijua vizuri ama ite gosenga kimoko eroka kero tari kutumeka data igore modi kiole ole free mode sijui free mode inafanya aje yani haina itaki data oro wale kunyeba chinsa kete kokoro kwesimika titi yani chi message kuna so umukungu ora basade ndakachaka guchinche taratibu chifomire cha enyombe kerege ntoke kachaka guchinche kiupya musacho kwebori tata nkike bono kegenderete kitata kegenderete inkiwose musacho kumubulinga nki nyanchirangi kiabe dali yakuru nyanchirangi kiabe ngakibona kwabete iga nikona wachi inki giakobereire ngaya yabono gatense yakire nesi minku andetera mbuyande nanje nimanyete bintu bigenderete no yangigose musacho kuobonga bono nyanchirani chenko nyare kama tiyo mseto kumi bado nakupenda mimi niko tu hapa wake mukungu wachaka utola chi network wachaka wachenji musacho lioji wake sabu akateba hapana mukungu ya saro chibono ngo utola ali chingoli acharoke mwene tingo chaka manyora tange simi iyo
karusia raini akamote kana ira saka mulika mwisi kwa vere ubendo cheka oje ruko ngwali nembe njiro kale gocha kamura kamulika mwizi kamote ni sawa ningole yane basani mbale konyaro siria so mutandao andakaraba misi yake akaira naenda akakanyika achakaliye basaka gole simu andakaira ndo wogi mabolia finally walimaliza kukosana saa hii wako pamoja njege ntomete dudos exposure mosajo utawata mchura muswati wesimi I think oibonero muswati bono ene tabia yaebono buronge chinchara bono nali agisokirya kabisa ene tabia ene yaebono nebi ndeka mne bono babingo kolekana bire nebi kolekana bire oibona muswati oibona oro geti tabia yae oyinere eliene alenge pretend onere abantu bali bakugurwe simi monari wate simi boniga ora mwakire boniga simi tabwata acha kuwata saa 12 mara tempo na re mystical asengencho program team itukodi mamete na ntetembo kenkole ABCD ga akanya nyuru muswati ole TikTok ole Facebook baka Instagram ole kirasi ndio ole baka IG amedo baka IG nero Instagram kabisa kuna shida kazi ipo kuna shida kubwa umede mundo ngo bangwe swali gali aya abindo byutanya te yumongi noko lakini omundo gali amate yumete anse ko mo describe o irritation yae lakini ato monto mo bino mobe mbona utine ki mundo mo bene moti wika chero ki ugai na ile ke tabi ko kesoke ekoso mori miake tato wikeso mori ase que ntuke tiga wike mo bono inere o ma de tabi yo boba ije bokurunse na bobe getare na bobe nyombere cement ri flow wikabwate igoro wikabwate consistency igo muswati onde bwensi egentara bega gukora na bere egetambe kumanya muswati osobwate nere ose muntu musomongno omuri nere lakini as time goes by ndio lazima utamjua na embweria gosokia inere bono tigane yari kwe motimega na benga gerota ite kumanya umuntu burungi kini kiayo muswati burungi muone akitoka bafu kwanza jia bukire gosabukire mambe mapema liribone kene kikini kiayo kene kikini tigane bine bire para tigane bine bire para ebini biri moteya seke olige lichimpoto abonyora ka mo kimbio double black bintu mbere metwa kuya kali yamoros lakini ende umuntu nje tukumanya my time lazima umanye ne tabia yera soki as time goes by oinere alafu chitabinchiro cyumukungu angeisatu ugocha guchimanya kero abana bakiri skuru basomire bakurira mwategere nande nere muri nere kabisa buno mungina no mwaka lakini entonkelie kebe ande nchiti yangwane entonkelie kebe onyo mukungu o maita mangana Instagram yani kera asen wale ya kera chisa nwale ya sesimi bake gasi okongere wike okongere amene pressure wike kine du onyo no nyu mwesi girlfriend yao every time no ale TikTok every time no Facebook every time no ale Twitter no ale Instagram eyungo yo karo no wateke barua kazi ipo akili kichwani by the way umaye torobot na nyoranga St Angela singa mbayo school nara iga kwa catechist Wilfred Ngoge musumeno tebirenga St Angela's wako shuleni na wako salama wako shuleni so as much as school ejiga ndatago siku kindly ka to information get to confirm kwa to information confirm uya kabisa kwa manya tetukanga tukonya kuruta ji ujumbe nga nyegete barule school nde bla bla St Angela's no bali school nkoma nyigwanga ki nyansira iko basambe nyumba yake bara nyansi kaza akidi akinya bana bangrato akidi na kubolia ebiboko mbira school iboko mbia ruseti war iko mbiyo
Okay, ibuke ibagate abana bari gute. Ibuko na bitu igamere tusane sukuru. Ntu akwete. Omaite nje actually nje ngo gosi ministry. Ngo sukuru sibiranyo. Ya education. Actually ibuko na ite tubuna nje ngite yo muntu. Yeah. Ara kumi. Actually ibuko bingo konya byalenge. Ibuko ngo konya byalenge lakini ende mba wenda kubeke regulation chia ichari kurigeti biranya biri. Jaina bo mo kwigorera biranya. Ose in a punishment school, a punishment ye ben ne wetani. Lakini boniga itinga it is area time a ministry giseme soke at least nyiba goteba na abana bana batimoke for no yo 2 weeks no kwene school bona batimoke barosire emble barosire school abana barosa bona ngwe kubaga ndagira nenge batagete bamento edetemento era smata unatekera aba nafunzi aba umuntu ndaga ndagira nenge ihoma yatakari kwigota umuntu ndaga ndagira nenge igotari kwigota ligiye manganayo amatemunye bakandi masomo na yabo umwana ka mwire tayigo soma tinye kumbetere tore genda ko siaranyare mwire ucio wako nyora nje tamangana yo bwagachi mwiro nchire kintu bone ki te gufosi umwana sibintu kete oroje ta konyara na utita some kabisa mwire school umwana nyukoroje na umwana oyo school ngomnya kumukongerere umwe umwana bokumanya na karalinga mwaira ni school anyole skills ekonye iko kwiro musige school chikora to muchando meteri bana bonse babatu muchanda sti school teri bana bonse na bana bake kuriginda lingi getokira nale kurigira lakini kiamini lake kiamini lake lakini rende kura kurigira lingi na ne bibiringo tebiringo mwana osa kumoli neke boko ai gongo mosaliole ekeboko by the king ncho keboka so kumurungi yo mwana neke ro ande boniga dudos as we speak yes nje teye biranya bikubikwe ni school mbikure ni wasaliti omuntu okinire abairo monene nyane kunyobuna onyaga kunyukumba orabu nchokora mbro kubuneka nabe kuchikobayo nyore gazeti ya Taifa Leo bwe manye yo mona yanda manga sinchira yo wikirano nyore gazeti yago ya Daily Nation mambia bono manye yo mona yanda sinchira yo wime ayo na rairo borito asama gazeti aserito koria rero ayo no matekere de radio Kisi FM imeye